So nakulenziwana futhi ngiyafisa ngathi into esashisa njengamanje kuye kwadlula insizwa emhlabeni mhlawumbe uzoyikhumbula ukuthi udubula uMfokambatha ekwenza insizwa ebilandela kakhulu ale futhi nawe njengegcomelisha beyikhuluma nangawe ukuthi umthandeni Manqele ushaya ingoma imnandi kanje insizwa seke sabona ukuthi ke iye yathi ukudlula emhlabeni so siyafisa nawe njengeqhawe ukuthi ubungathini ngesimo njengalesi ngoba into ekhona endimeni nomculo kaMaskandi usedlule emhlabeni dubula kunjalo qhawule sizwe hawu mfowethu kwabuhlungu lokho uyazi udubula ukuthi udubula ubeyinduna kubalandeli baka Alimgube bamgube awakambatha umgube lesikhathi ngiya kuye mhlazana ekhana ngomshado wakhe angixhumana udubula mina ocingweni nginenduku nje mina ngenduku yakhe udubula wayinika udubula induku udubula ngafika ngiphethe ihawu induku ngayiphethe ngoba ngangiphuthuma emcimbini ngiyosebenza bengazi ngizile ukuthi kulimele kodwa ukuthi usedlule bengazi mfowethu ibuhlungu kakhulu into efana leyo ngoba lesikhathi udubula ngimaze ngomgube ngoba mina ngiphila nomuntu umgube kanje ngathola ukuthi ngokambatha ngasengithola futhi ukuthi uyisihlobo sami mina ngiyasazi ihlobo isihlobo sami zalomambatha mina ngizala umambatha yena ngokambatha yes ngizwe nje ulimele kuyangithusa nje ukuthi mfowethu udlule emhlabeni mfowethu no ubuhlungu obehlela ubhuti umgube yo mfowethu yabona interview vele yabhora ke manje mhlawumbe ngale kwethu angazi ukuthi ngingathini kodwa mfowethu empilweni njengoba kuphilwa sineyinsuku zokuthi sineyinsuku nempilo esiphilayo neyinsuku zokuthi uNkulunkulu osibiza ngabanye uyabona ngizile nje ulimele umfowethu bengingaze ehambile yes yabo kunjalo ishintsha phela ifoni kaMgube hayi akuyona ke ukuya esikoleni ngicabanga phela ukuthi ukuya esikoleni mhlawumbe usicabanga ukuya esikoleni nebheke le yeah Nginibingelela ngenzeka ukuthi welcome back to Chef Result TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Lana ke bafowethu njengoba ke niyanaziswa ke indaba ke eloke ke iziloke itrende njalo. Uyabona ke ngenzeka ukuthi la nibonayo lapha ke njengoba nibona ilona ke iqhawe leliyana ke lama Red Nation okuyena ke umthandeni njengoba ke kade khuluma lapha ke nayo le yansizwa ke intatheli lapha ke esiyazi kakhulu ke ngokuthi ke ishaya amasketch kodwa ke asikho lapho into ke le ayike nje yavela ke yaphinde futhi kodwa ke yanyamala lana ke inhlaka production iye yathumela ke yona le yansizwa i-interview ke yena umthandeni kwagcina ke kuvela ke indaba ke yalansizwa ke edlulile emhlabeni okuyena ke udubula so lana ke ithi ke yona lensizwa ibingazi ukuthi udubula ke usedlulile kodwa ke iye yezwa ukuthi ke ulimele yabo abantu abaningi ke bakuhlaba inhlali lokhu ke futhi ke noma ake ngithi nje baya kuphikisa yabo bakubeka eceleni ukuthi ke ubengazi bathi ke sekudlule ke usuku manje lensizwa ke kuzibikiwe lezi indaba ubengazi kanjani kodwa ke ake ngikufundela ama comment ambalwa nje aqondene nayo le post uthi ke omunye lapha ulindolo ya wakabhengu uthi ke hawu nangu umuntu ke ezimangalisa bo uthi omunye lapha ke ukuphakamani igama lakhe uthi ke khona ke abathi ke uyazenzisa le video ke yenziwe izolo abanye ke abantu ke abayizwanga lento yokuthi ke ushonile ningakhohlwa abaculi ke ababoreki njengani ke behlalele ke amafoni khona ke emakhaya shuthi ke isekelizwa khona namhlanje okuwukuthi ke le interview bekuyi interview yayizolo wayibeka kahle ke lo yampemo abathi ke uphakamani ngempela ke kungenzeka ukuthi ke kukanjalo lezi ndaba ngoba vele zizwakala izolo so abantu ivideo sebeyibona khona namhlanje uthi omunye ke lapha ke ubani uZinhle Bungani uthi ke isikhova ingqondo ke iphithene ke manje akasazi nokuthi ke ugowakabani ke isibongo sakhe njengoba ke kade edideka nimozwa ke ekhuluma lapha ke lana uthi ke omunye ke ubani lona ke usinga sexoxo uthi ke isikhova besingazi ngempela kwaze ke kwabuhlungu ke kwamane ke kwama umqondo ke kuyiqhawe lami kusho yena ke lapha ke usinga sexoxo lapha ke sidlulele ke kwababili bokugcina uthi ke ulungile lapha ke yaze yabuhlungu ke kodwa ke le eyenzekile buka umthandeni ke uphatheke kabuhlungu kanjani ayi isono sodwa lesi umashobane lapha ke uthi ke niyabona kodwa ke ukuthi ke nilandela ke abantu abanganendaba nani uma ke sesivala lolu daba ngenza ukuthi kahle kuthiwa ke leli qhawe ke yebo kona belimphusha ke umthandeni futhi ke limlandelela kakhulu kodwa umuntu ke ekade leyinduna yakhe noma ke yensizwa ke ekade liqondene naye uyena lapha ke uAlimgube anyways bafethu ke ake nicomment ke mayelana nalo lolu daba noma yona le video yakhe ke la uSK if you have anything to say don't forget to subscribe to this channel and also comment on the section down below danko